kapakat imak siya ibang pasayan ni so chicken rana. So I bought panchapiata. Okay, praise God. As I reading from Proverbs 31, napimpatak sili sa kayo. Pero chik sa puno. Memang makapil ka ng chingita irampu ka kompisawaski doon siya. Okay. Napimpatak sili sa kayo. Rumak. Pero chik sa puno. Otomot. Okay. Mamasa ni lokaya memalatak o kintiran lalakaw. Anis lokaya. Is my Proverbs kaskasaya. Proverbs 31. Liyaman. Liyaman. Makot mamasan. Kaya lokaya kin malaman. Okay, yo tiran lalakaw. Kami nalang agay bakit kin tatawanggi siya. Most of the time tayo wrong na nangso Mother's Day. Nangso nono tayo kan patang kita tayo wrong. Matoto fil kan patang kakela kakang tayo lang. Magtel pang klang maurin liyo. Kauno puksaro masani ma poututan kin peren kinasarikan kin peren kirakin kaskasik. Wegi sang na limaw kahit limaw siya magtayla sa limaw alam ko kot akin uya men kapay ang nasarikan apo praise the Lord apo kosang ni magtaban ka lang ini kasayaki the wisest words okay at atong kiya kasay sutok purpurmal. Amen. Tama-tama ni kitail na uyali momotso sapol man kot kaitikan a Christ na uyawola pang proto alikita arkisan sapol man Christ kakalip utana bilmasani tanak chailen nantiyang kayane kung kitail kaskuli kung kitail nana tail sayla kan mamaurin ngayon kanayong am kasay kanayong am lokaya. Amen. Wagi ka uya kapakap James kasaya tanak chay bil kang kapkap nga cha kauno ni awatay ka opil karya la metay kan ni bilawatay ka wa awe uta ka batay parar kay James bil kasaya me dawatay ka silaw tik part sa me tik apken kawe la songjo Armiya karapan kauno masaniyang kacay-cayan kanayong atay lokayakan. Madweja liyat makin kasay na malatak. Malatak wewe matawa tame paninta apinta. So siya purpurul mahal. Amen. Amal ibanin liyat sutuyang kan paluar chail ka sutuyang no nan sawan mo bakten mo mo ki sangka ap etuwecha ta Christ ka sutuyang chai Christ soto meninta ta tami meninta inta apeng ni masali me kin kosaya ta tame sama kin kosaya hallelujah ar kaskulang kitay the challenge on kitay kachailan pa sompal kinana child relationship niya child kin koskosay pa na and kin wewe yaraman ligar garap so to wewe ay po tagay pagkakintang ya malaylay mas ko lo kaya sansan why so we kin puno tatate karwaru te ligar ngar temper kin high oh hallelujah yan slow down po an ka wewe kitami Itay lola kan pilkin ansong ko. Ling garap question on wewe ta kan lugar. Amen. Hallelujah. So kau no masa ni yang kecil nana kan pasay ni malaman. Right? Malatak o tiran lalakam. Imagine am lokayakan tiran lalakam.
Maganda asa kasaya. Kaya din lalapangan asa. Wakay bak siya pagkanakamay lalapang manang pwopwou. Akamay lalapang kisme asa mo. Kay eusang kasay ko tatuwa siya pinpagkit ko pa na isme yang erong isme yang rasa. Kaya din sangan lalapang pwopwou mo. Nakakakamay kami coach Mr. Kachapa. Right. Lalapang may wisdom mesangren kauno. Erbich. Wewe kiya kukuran coach. So, okay, like, ngay ikan parang kiyang kalok. Ariyan so masakin kalok. Sila niya sa naramas masakin chuwang. Makin parang kiya kamay kimasang. Okay, ari, ibil learn nan feel. Ra akamay ya ibila kamay. So, git koros ka koskosaya te ika koskosaya mekot mapung the right word. Abnan akamay yo so to wasa mesabanin taplale. Wementa may intala mapung. Abi wasa mapung bansantia. Wasa bansantia. Miya to wa? Wama sotia? So to word akamay. Kana kamay po litang aramas wewe. Kahit yung kamay po litang aramas sa wewe. Amen? O kot sa malbe ang kitay lang kapansaw na kamay. Kot malbe ang kitay lang. Waway rong ang mawo. Ang mapang posol na iray mapambaw. Amen? Ang mapang soto posol rapan pakatik kaulak. Amen? O yay kapakap soto merorong leyat panlaktak lang. Amen. Apka banan ki chance. And malaylay mo silangan ko. O aletama ko mama sani. So, iintintal lalakang mo. Asa tatang tuwacha. Wisdom. James kasayata na makas. Meman manane erbit and bakren boat. Wisdom tuwacha. Kasi. Okay? Kasi ko. Okay? Kay deni me sakanakan. Aramas me patik kasi ko. Ima tirki problem. Makareta kawala. Kaskisa lumalis niya mga kaskisa. News ng Texas kasi teacher, students, ranet may lang. Okay? Ari rasongan tani ala kasik. Wagi kasik sa kanakan. No. Okay? Aramas may use kas katuwa cha kichay. Achay lokaya. Power kichay mamawalgi. Ako tutan printi te kachki yang kecai pa ita momwemo ma santa tama sota mia ma sandi marain niala nan rocho marain niala. Amen. So come to a point of relationship ngayay po kaya ri ma erpitin court fan ko yang kita which mean me katreta Apakay pakitak an override yan. Takin tiya katid da soykan. Apna nama mimina nama karakaran na kamay. Miya mekot kinindin dayang mo. Akaso malele. Takate sapa. Aso antayang mo ka chapin. I saw me sa wewe pa na miya o taulangir na nakamayo kamen proof me kapung. Right. Kamen kasaleta me miyang pung. Kamen justify me coach. Ari, naisangan naisawa, ima kayo mau, kwen kauti akamay termia, ama nananakiti i. Pukshay kun mang koros ka na. Kamen kasaleta mo tanang paliyo pung, kamen kasaleta me aw mo pung. Kaya, ari, atuan maamanaw ta siya i-charkila. So, pa apal i-charkila, pa lama-lama may mo pung. Hey, mo kun mimirechay. Kasi man given. Pwede bang prong mo ya. Apan nanan lamala may ichor makan po. Ari kami nutang kasalita may amo po. Ari isang kami kichay luya kaskas school kami. Be wise. I Syrian coach a karakterin kauno. Karakterin Jesus Christ. Makakakchikikila. Makakicharkila, makaklet ko, makakmak, may tang laban and kana. Kapilpan kan ibang kasaya the secret. Metepel kan wiya.
Well, a moment maka-akakamay ang arama sa kay meto sangu. Of course, pagkasa may iyam chansen. Pagkuman, kasi iya pa na puen, wewelan. So, arama sa man mamimilumam, iyam potman, makakopungala pilmuri. Apso, nantay mo chawtan. Kaya kan inspire na nakamay. Tuweto utang kay inang ni. Iusang nga naman. Tuweto. Karakter Isepen mo, pero masan yung tiyan Proverbs na at child ponela likin tamo mau sa nga child papanto pakusla. Okay, tamo kwan. Okay, ari, makchalalakang katapanasa kasampal kitapta na kamayo. Kater may tong and tola. Kakakauti. Okay, child lola kan maging kayong yamay ya. Walk away. Amen, Jesus. Hallelujah. Walk away. Yeah. Amen, Jesus. Ama kom so tagun will walk away. Praise the Lord. He will manggan walk away. Glory to God. Teman-teman, kakakita apa so memang kau ya yetsang kan sungai makau mai bil mang kamay kama. Lord ka kaiten no ampong. Ayo. Tali man tayo kaiten no ampong. Lord to God. Hallelujah. Ang kola pa kiyo. Kasi tulan tayong rail makapang kamay rail. Amen. Utang ka paku yata masamaw koros bisar kata chap magayula pala. Hallelujah. Amen. But the point is, amen kasaya. Imagine makauno mama sa niya kung kumamabong. Hallelujah. O yay kamakapriye chak. Riyay sarapin. Pagkaitang puchak siya maging kamasarapin. Rancha yo. Puchak siya. Metaya. Glory to God. Kaya kaya tayo bilmay karatalar. Glory to God. Amen. Iya ka biltogatar. Wala ka. Oh, yay. Amen. Praise the Lord. So, the point is kacay lalakong. Lalakong ki erpetin ko. Pautano kamay kinuyaw. Akin ko, akay pakasyon o batak, purasang sa tatok, akamay siya. Say kintaan sa unas ngakin kanas ngangki, babolin kot, akamay siya. Amen. Isang ka mag-chailman, tawli. Aramas, James kasi ito na mag-chail pang kakaunta, lower child ka, kakakaunta mo. Hallelujah. Nan James silu. Aramas naman makakaunta, lower, kakaunta mo. Ama kasut kakaunta, lower man. That's kakaunta. Ime karasaki ang tuwe sa prepransot, ring ni cuman karapaw, o kasi niya ay magiging katawan. Kisinap-kisap. Chik-chik, poison. Kasi yan, negative side. Imagine, tuwe siya, Proverbs 31, Leo. Pwede yan so koros may porto mo, I can bless. No wonder why the kids, the husband, waiting for her. Niyan so may stroking niyo tante expect. Leon. Where I can feel blessed. Gusto na ba kayo kapatid isang nanawa curse, I can bless. Amen. Di makaratak siya rong-rong niya. Pastor Moses. Niyan so may testify like kan marong. Kaya so mga pod yaling nga renta, I love you. Nandama tono tap. I love you. Ito lang to, boy manina, I love you. Kaya woman funny up. There is a word that can change the atmosphere. And you have the right to change it. Don't just allow feeling. Kader may tatam feelingen. Am kokonen and karyo kaninta sa tama ko bilmaninta. Amen? Kamaninta mo object ka. Kakaunta lomon ko tayo. No, kabanta sa kapay. Klang to na masaya. Klang to na masaya. Utan mo na masama ko tuwe sa maram na utan. Kasalit. Anong maram? Ay, maram ka lalita. Okay, para. Tirin one rose with cha-cha. Amen? Hallelujah. So bless them. Amen. Bless them.
So, I wonder Makauno change his voice when we are disobeying him. He never change. Hallelujah. Chokoria kichaila. Kauna sucha. Akiyang komuyo ngay option dan belapa. Arwana te sapay ko katiwa i makaratak sa kanandap na nen. Wagi testament bake. Ama kabang kilang nan Bible. Ima Bible uyaki good news. Good news rongamaw lapasang bad news. Amen. But bad news ita mamawiyam toros masukabang puso na Christ raban nagtaklanan ni. Good news Christ bola pagkater iter ter so ta de belis me so salong sali ter salong ana awanan ki baw so. Amen. Include komuyo ang po. Tangayo ay po. Night serikan. Amen. Igara ba na ako po kachailan kaya? Amen. Kap nga coach. Hallelujah. Okay, so kachal liakan. Amen. Kami lang mga kachal korostan practice ki. So chika chukwe kya chalu ya koskosaya me pitatak chailan. Asa kosa Yahweh. Okay, use the wisest word. The tongue to kosaikan me ban kapayata me ban kakelaka me ban wato me coach McChail. Menan we are na child morap chay lang. A child kosay me ban wato. Yes. Amen. Amen. Manamanen Wow. mauro mela mimipon dawaw. Nalapin bata kasaliang kachay. So chel koros pananiki roll riyaw ng challenge ng babayo. Kachay liyakan pagchalanana practice ki and wiyala ana pa na child more. Homework 5 all rong mawa kateraw yawi tentang liyo. Kanana kanin wiya no kanin pagchay school ki. So kay tenang pukomo. Tekapil kasi ikaw yaw paliyan ng wiya. Chaman mo coach mangi ang nong yung mo nang wiya me coach mo nang pasaya. Okay? Karita mo kanin na bantatok pa na. Kich liyaka child panin chingiyata letter yo. Chebang pura lang. Nas. Love letter. Hey! Romantic letter ko. Kapanin chingiyata silikaw yawang ang boat. Ma sang nanamong yun. Kapag kapiyang ka no. Sang silu. Kapag kitin ang letero. Ko wata ko ang boat ng ilaw. Chan ki yung more ka ranech. Lal niya pang. Sang ranech lal niya pang. Opil nanchi yang wiwiya. Ay so koras. Sang siluwa. Kapanin chingiyati. Sang silu maka grateful for. Maka kalangan ki. Maka-appreciate ang boat. Kaiten ma ang boat mi cham na. Ma ang boat pil sa chakin yanguk. Rong-rong Bible study. Ma ang boat pil sa ikin chakotong nan mamawrang poson makaan kiyan. Kabilban wiyang ang boat. Amen. Apel Mia time. Baka iten ito niya tayo na living room ko ngilingil laut kiwi. Ang so matmata. 20. Doon na mabe chocolate. Daga kamera laman ng si Rico Santi. Nakapokatato. O quality ba? Amen. Pwede grateful. China na appreciate. Kalangan ki. Not in a sarcastic way. Kaya nang po itacha po homework yun. Aputahan ka kilang na namo. Iba tayo. Ang popota pilkiyang wow pa. Ang popota amanol sa Charlie jogging ko siginan mo. Ay, pwede protection. So meron. Amen. Te amanli alialucho men peyang. Som to take a kilang o validate, take a value. Kasam palgi. Tama ko kasanegi di banene. Amen. Because can ang iya you can kalangan or you can feel like I'm somebody. Yan so me apanene ko to pakreme ko in a respectful way abataki yang right
Okay, marabana na chuwang ya bungay na uya. Tapan. You know those things. A young child, a plant seed of knowing each other, caring for each other. I imagine masot. Imagine masot uya ubay ya dan palapat. Jay uya ting. Jay nang siya bisa, Jay naman sang. Jay ka kamangi dami sa patuan. In a sweetness time, kasa dami kas kasaya. Ting kumakali. Man man kasalayang sa Rico may yet kagono patang na teryo ko kailangan. Kay Delmen ay san mo na ramase ko sampal timing mo kay mabilang boat ken socha time ngok te mok masyo socha time panape wiyata nom letter ko kapag ko coach niya sa magkebang put action into mokchebang mokit kita magchel wiya ipanintaw ay God will open the door coach para chingatawan niyo amen so ang chailia kan ibang prong ko preyang pamiyam so tamak chebang wiya chapanin chingiyata kisin lukaw kon chingitila sang silu makakayon kalangan ki ang pwoud. Sang silu pukach example example kay tin sang silu okay ang ya me ibang kakinchingite na letter ang ay pwoud okay ikalangan ki awiya tapa mauman ikalangan ki anguk kasaliang niya magapakpakiya ikalangan ki anguk weki kun inanan sacrifice John Machain. Okay, kapangata, talk loud, pwede ang mapapali at siya panay-nay. Kailang, sa umpuka koros, may nakaipak siya pa matamatawa me. It's just a small thing there. Kapil mo may suwati ko, siya isan. Kaya anay, so koros ka kan appreciate ang pwoud. Siya isan, pwede tamak siya kilang as siya ichar. Taro sa siya ichar. Wala to tang riyaw. Payday chanak. Okay? Mo, back chocho. Imak checkil kilang ka palo. Imak checkil kilang. Pasyon, ngilan panay na ikoto mga panay na yanan na tepil kwarto. Kataroto mga chalata pa. Uchiya kakarakarata na kapitong poses. Uchiya icharapil panay na ipilinta mo. Amo, these are the reality mag-check-in. Nothing is impossible with God. Ay panintaw yan so magchay liya ka. Ay so magchay pa na so lakchay malang practice kita wisest word. Lima na makukula ko achay plomar chay pang kulakchay watak nan lapimpatak silisa kayo. Liyo kay ta nakaskas kuli king chay yamo mo na chay pan. Liyo dan lay out what a godly woman is. Liyan ko chaman. Liya man na more in line ng kauno. Ismalian ko man. Awata pa. Child. Amen. Koalian po. Amen. Amen. So kapag kurala ko watak ko apply ang amo school ki. Kater watak ka teacher na watak kan puk. Okay, ma verse 10. Watak ala ko kilang yaman verse 11. Okay, ko verse 5 verse. Ewe irachikachik. Puta ng liya maura aban sawasa. Dami kasaliyang picha ban sawasa chamor. Amen. So yima kichapan lang olo ko to oli marapil kan kayon kan kamucharakian ol mongyong sangren kichay liyakan wow so yima kichay man practice kiki kichay ban chapta kasain wow niki kasain embrace ichan makasay kinchak lang me lapala sacrifice kaya kan wiwian na acha popot Chapta ko sa yay, kalangan kiyang ukyon, may chay koros makakanuyan na siya po. Kalangan kiyang pilen po ang pecho. Okay, pak may kakaswat ka pilintang tayo, kan swat kintawasa. Okay? Pilen po na mga pecho, sa nga naking kalusang uk. Okay? Yan mo man ang makin wenti pa na sangkang kakaka-appreciate. Pwede pa ang peran ki.
I saw chorus magchapanasala uplift, appreciate one another. Abang sawasan nan more na chapopo. Tuwa bang purong kalulata. Kalulata kisiniya no kok na namapopo. So ang kichay liya ka mo kanya. Ang wala ka, makampon kichay chorus pan apply. Apo ang wala ka, pwede kaya chay pan work together nan makinin. Aba mini practical magchay pan nan chiyang ran chorus. Wairi. So ang ketera wiki yaman, ang ngoy ay po, sa ibang men wairi men ngoy men siya pinintayang how much I appreciate him. Keter pasan kaya laun tayang yaya punta. Os pwede ngor pa may sangot. Suman panindang po, siya may ko chiyo bilpunggre. Wala bang kinesa ako kin challenge chay. Ang sa mga ngor next, so may ko wow yung yata na naman po. Sanganan sota may yanane court require yan totong kiyay kasaya. Sanganan sota, power of words. Sanganan sota, and so may sanamaw. And so may challenge. And so may challenge. Sanganan sota magaginanana wini. And so magagilay, and so magaluwat. And so magandang mata ko, magkasumaw ka, sumaw yan, so magagandang sa lungan ni. Siyari, pwede kaya tayo sota king kanayong, sota kasampalki, so kauti laut niya, imakareta, you are just unprepared, sota kinono. Pwede yan so ma-challenge niya, kay yang ala challenge katete tame, wrong confession, and so correspond ang partner. Pumela na kapa. Tuwa tayo koros na ichay sarikan. Katibuel, konong intamautan na mau, mau, asa kauno pang kaita bless. Ay ito mga tapo, katibuel man mo, kisingay man mo. Abo, ipangang mo, kisingay. Ew, tapo, kisingay. Kisingay, Kaya sipan man, bungkila tama kapin matamatawa. Apchay liquid. Kachay bekar sang nan mau rochorot. Child baker sang in darkness into the light. Child solar we are aramas in some back. Child we are lar sapulman po. Christ makat katrem. Ye makakalingiti. Ima makchapan apply. Ima makchapan itawen. Yeah. Child and bake young kauno. Direction koros instruction koros me mama sa niyang child. Ima chelpan apply. Apol mangay. That's it. Makaben klang end result in ampopota lenniwi. Take yang go, wait. Because say na ramas, panggiway, kansen na mo, kansen swat, magasukan apply, so may magpampita. Amen. Hallelujah. So kareta, ekasampa lang katay, niyan so magtay pan, put into practice. Basan tasang kapakap ki, ima James to sayagi, meman malak wisdom, kapakap. Ima kan kapakap kikan, yamu mo na iban kak approach, katete po. Ikinapchan sa rabasang kapan, appreciate ta, doon masago ta kasupan ng kapareta, tentata ta. Kapag may watak ng blatarok lang, wala siya, pati ko pa na ito concept na sarasang amen. Amen. Kalangan nong, Awi bandai the secret. Yeyi chawasa, makayo special. Yeyi chawasa. The work sang wasa koros. Nanama parong. Then nanama unsown intimate relationship. Kumakaling. Wasa mangil koros kinwawayla. Bola bil pang karakar ganyan liligar roan so may pango to web yang ay pontan kinan siyang buwan. May ko tesomo. Ito reject. Bata kupuran ko chikitay na open mouth sang. O hanggang po nakapaliak chay mo. Hinindid daw yay kapakapsot sa man. Paan may isa nga po pukot masani makapopo der may isa nga po. Hallelujah. Pukot sa tagating po parang. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay. Chay lolakan. Kahit yung chay. Kumay lolakan. Lolakan. Chay kaskas kulkukoto. Kamoy mawiyang mangan panaynay. Okay? Pukayo makrais kiyanguk. Kade take it lightly. Aritame sa man kakilakakin kichay so chika chas husband. As head of the household.
Kauya akan ko po kayo makasampal likilik sang ren kauno. So yamo manampang kak tatong yamo manampang kak pursue your wife, continue in pursuing your wife. Pursuing your wife, magchel kayong challenge magchel wrong momon Christ nan rom lemaw isulal walu. Okay? Niya so magchel mi menantip Christ poken kechela. Never stop. So chok lang king kechela chel so pung buen pilata lapat pan isyupang pungkila. No. Kechel koros mi panapan makapantip inchan Christ makariti. Never leave you nor forsake you. Lelatoranech. God is will still pursuing us. Kechel pak makamakong kechel. Kechel pak pakakachkiyang kechel. Amen? So all aman masaman paki. Pursue your wife. Pursue prayerful pursuit. The continue kan wiya olen son kapakapa man. Chabang watak pananan. Sarmaya silisak silu. Irachikichik riyaw lel silu. Ibang watak Sarmaya silisak silu riyaw lel silu. Tanang. Kauno makachin kapakata samba. Makachkiyang mowa o kasanetiyang nantowe. Apkachin masaniyang ya. Ima mare yay kauno kachin masani. Lukwariya yamban sapanguk. Iban masani anguk. Song kapuriyamoy o manamanakoy makasochakan asa tuwe. So yamo na chelpan lead. Yamo na chelpan kalwaway. A chelpan ay. Just chokak. Olakan kasyokak kalwaway ang panay without God. Nanrachik silua tanang lukwariya yambay sapang. Kauna pilbang kasali ang uksong koy mepeng ko wasocha asa. Ari en kakela kay kichela sa family o kay tempo ko ang acha uwan. Liyaman makawiyat. Mimen anang mamauran poson kasay klang ang panaynay ang pwowd tapil ko tong kauno do the same thing. Pursue your husband in prayer. Uyason kapakap. Uyason kapakap po sangkan makalukulukwari makasayklang kauno in secret man unknown makasaykin sa pilasa. God will reveal it to you. Through prayer. Okay na enta. Lukwariya yapan sapanguk iban masaniyanguk sang kapuriyamoy o manaman. Imak childman sang kapuriyamoy o manaman. Amen? Sang kapuriyamoy o manaman. Okay, makasochakin asa tuwe. Kosan ni kapakap. Niya siya ibang lukwari kauno. So, olakan mamumot mpanang pwowd. Te kapil mimipon Facebook. Makapil wiya riri Facebook kan wiya rongorong. Katerak lapalapang kauno. You can apply this. Imampakita rin kan chapyata na ng pwowd. So, ima kapang wiyan. Olan, ol masamaw kan mo yakilkilang to, Polian ban watakong uk letero, kasaliyang uk how much she is thankful. Pwede isa po makauno kiyang. Olan, kaban take this very seriously. Chapta ka ito ang pwowd, kolektif pa ng pwowd, itak rin ang pwowd tame, miminanamong yung. When melalangu kan open angu o kapan take that responsibility wiya son kapakap. Koletipo karapanach pang kolpa wasan kapakap, it's a sign of unity. Kumapungka pa na. Pungka pa na koleti kapakap kila. Claim na un coach kan ma coach masani don anang pota mo don amor don amapopod don amapanay Sang chocho metir nag-child popod kak take part ng ministry kapag child talk. Okay? Mauran mapopod chikan. Talk popod kan mabil nakchan may. Kasa manaman na ng kapakapay kapakap kaksawa sa Israel. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Pak chocho. Amen. Aton the secret. Kakin samantan so magagan pagren ang pwowd and point ang oso.
the point Marco Amara Marco. Tahu Rosi. So, can you Bombay? Bosca Cotalaro, Episama? Still, Likih. Then likih. so, gusto ko bigwar sa nga ng kitchen no. Nan point na may Rose. Ay po sa tukong gasong imiga ko siya. Nekot mekin gasong palgi. Utana bang kaito ang somasakin. Santiyo apan. Kelangnan maso. Tamok santiyo apan ang tangyang. So meron pakiray. Weki yung tanay mo yung apil. Tuwa siya ibig bakbake. Ibig menen and aniki. Tuwa siya sa ikitahan mo. So mo. Ichar mabil jala. Epuki, Ria Puki, Silipuki, so to make what kakautin yan so mamong yung yan sir. So kasuka kintang ya maga wise na ni Rair ko, irair magkayo kasambuan. Yay koleti. Kasi hindi ato na ang kotok chapang kapaka. Anaan kotok ko lita sa kapaka. Anaan kotok ko ansong kapaka. Don't do that. Pag-asame. This is something. Amen. So kareta, ekasampalang kita naner pitin po. That's the point. We need to humble ourselves. Glory to God. Ikja nanak tikitik mo silang kota, nanang kota sawas. Whether makamo all deli, como me solang larte, bisay kita solang lang partner. Go to tang kasampal kita ilan kota at mit ong ipon sa kimemos. Amen. Para maka-anki sa mga wisdom mo na nansawo, be wise niyan so makakalitong ang parinay ang koto rin ka. Maka-ipakchay pan, ututan sa lito, asay kang chotron tao-tron lang. Amen? Praise the Lord. So, i-challenge riya wa mag-child correspond practice kina na child. Pwopwou. O, chama-chaman, mag-child wiwiya ka, kahit can perform kayo. Kahit siya yun man ang pungama, child correspond, take it into prayer. Makakakapayata ka, unapan sa wasay child. The goal, mag-check ko lang child, man na child pwopwou and pwoud lang. Child, man na child pwopwou salatak, mayaw ta. So, ang chuchuk child kito lala, makawela, kuyata score, miya leap, miya mark, okay pa kakanutan, o napatarkan mo forward tapil miya coach kan prong hita mong yung kung prong kamaurata kauno napatar po yung kamawi yala restore fully. Amen. And wutan change miya transform pang uyawin na mamorang pwopwou wutan pwopwou. It's supposed to be fun, enjoyable. Pen kauno masan yung chela so mag-child po yung pulo-pulo yung mamor po yung sampak chela and enjoy. Chela nana enjoy a child mamor ni samba. Amen. Ari imak child man utang prong rebuild child man kakairata mo kinen me enjoyment watch tan mamor ng pungan ko ang pod under one purpose ren kauno. How often the bakta pa kakungkulati pa ng poten makapakapki pink mo. Tamak simbanene. Day magmakin sangka na yung perkita kapakapki. Tatakin ministry. Kapakapki song taken. Amen. Gasa all, especially all akan. Ikar pa na tayo na lead, child leader. Child babal leader, child panini. Ong nan karpa makot katin malbego katay. Na say lakot. Harima ka men kolkiti po ng poten. Kapakapki ang panini, kapakapki direction, kapakapki takma panuya, kapakapki yawasame, pot men malpik malaya pagmantatok. Child me sa ulangan, bil mimenan processing. Lord God, maka-second siya mo itong ikasaya sa ulang ba. Kanana mo itong Christ na mo kampang kasaya makasaulang. Amen. Maramas man masayag mo itong Christ na child mo, try second sa ulang. Amen. Vote pa kong komoy. Kung kakuyala sa pagman vote, pwede pugsaro ka dito yung child. Child hanggang face down, dama vote masan. Kahit yan ay tiyan na ramas. Okay, nang suni yung sa kriyaw. Ariso kay siya magkasamopong.
kasamo o pusolap kat kiyang rail pung and uyala sa pulman kot akaita kahit yung chorus akaita. Amen. Hallelujah. Amen. So kay kichel kak mi wasa ke makakakenta apay pwowd su chayang yami mema isme bang uya song kapaka kowa mema kakak uya chorus. Chapta ko saya. Okay, the wisest words. Chapta ko saya tama ka unamasa ni tonang pwowd pilain sa wocha ni amapecho. Amapecho ka termano kela na namaparo. Wasama kumakin wente panaw, wasama makin mi panaw. Make it strategize am kapakapakan. Okay, miya on intercession maka-focus ang uya kapakap ti samba. Uya kapakap ti ria child men pompe kanang panay-nay. Apil na nam pecho tetike de miya on am kapakap ti kowawang po. Okay, pwede kimak child yung orang panay. So maka-watong kauno. Ay so maka-lukwari ki kauno. Kapang kilang song kopurya mo yun manaman ko may ping ki child so siya asa. Kauno bang kasaliyang ki child. Okay, so iya child iwasama child katete testimony child lang manamanan kauno aban tatok niya so mag-child take it into action. Niya child bang magkit tama child ng orang na sa uchika child. Arisang riyawa. Okay, so koros po sang ni awa child. Kosay ang kauno, kosay ang pwowd. Kosay ang kauno, kosay ang pwowd. Amen? Kapakap o wisest words. Kosay kapay. Kasain ka mau, kasain ka kelakata, kakairata, ang pwowd. All wiyang li wiyang one. Amen? Asa manay teacher, makan pwede child bila saya child rolo responsibility na child pwowd. Wala kan paten kapakapilito wecha na ng personal relationship child korusya anane. Paten kapakapkiyama naman. Lord Jesus. So, child kaskulen ni Sauchikachma. Okay? Purang chakaprela, challenge number 1, continue to pursue your spouse as God continue to pursue you. As Jesus pursuing you. Amen? Koriyaw, yeyi generosity. Katakpa na ng pungama, katerudisa, kiskisa, ama naman. Dama ka syukin kalapuyang ang pwowd chapter yang. Okay? Chapter 2 little steps. Song kan makin po apan bring light apang wato song mau na naman mo. Makasyukin papay, papa. Makasyukin painong amo painong. Makasyukin cook chapter cook. Makasyukin kamakal yang kamakal. Kasyukin na polsteri yang uyata kawan serikan. Okay? Song kan melan chiyak kawela na child popot me or su chaka kuyamo li su chaka kuyamo ipanin tao chekak sa waspa na chekak sa waspa na tan ko puran coach ko nang babayo so nang basilu child ko saya distraction song yo mauya karampo kalap kisang time pa na nang pungama kilangata pagren kauno pil kasalew ngay sarawi show me may yanano udisang yanane tatong kay time wisely o kiyang time mo. Okay? And miyam time ang kauno. We banintawi masocham time ang chechkak pichipin kichay. Masochay time ang ipot. Yang muna pambil miyay time ang kauno. We kami limit misusing the time. Ima kareta chel pot kan pilkin. Sapung kita kapakapchor po kita. Isya marapil kilang kapakapong murang kapakapil mo nan cellphone choro. So wala chay time ang ray. Iray play me ka kauno. Ngautano kay tiyang kauno. Kahit ito bil cellphone, child may mismanage a child time. Amen? Okay, o kapayo mag-child ko pa na sa uchikach. Okay? A child, kosay kan. Kosay ang kauno, kosay ang pwowd. Wisest words. Appreciate one another. Grateful for one another. Asa kalangan ki. Tama man naman, katiyang kachkacheta. Tama man naman watong. Nana ama po. So, pampagitak siya lang ang kichan. So, mau. Okay, pain. Self-reflect. Pain kapretong na mode niya siya. Pang-call ko pa ng call and worship. Worship ang kaon na sa uchikach. O pain kapakap. Kapakap kiyang kaon na panganan po siya. So, wasa yuk. Nan-challenge po ka. Okay, nana child pan. Challenge kay teken men siya pa na ng punga child.
Ako take the stance po kami kilang change na lang, Lord Jesus. Kasi man kilang change rin ang pwoud, kami kilang change rin na lang, Lord. Kalanganan ko mo man sa may coach, sa kaping kiyang kamu yung mukachin masa na nga manaman kich ni Sauchi Ganranach. Tabil ni Soran ni may isang Lord. Wasakan koros mama naman tunin sang niya. Lord, kam kachin masan to, masa niya manaman kich. Masas chukat tinay, Lord. Sang kan koros masakan kutro na nach mamauran po. Maing sam se sucha wewe kisang chocho. Uy kara pa na chiyo pa na Lord, pangana mo yan kan kawait kich. Kamu yan masa na ang kich. Kamu yan kapong achmaur. Kamu yan prepare achmaur. O ang rana kan nung ikukoto. Ikaping kiyang kamu mauran po koros mayo pa na ni Song Chikach. Ibil kaping kiyang kamu koros mamiminan relationship. Koros mapilsaikin siya po Lord. Maing sama, probably look forward to it, oh Lord. Lord, sa manasolak ko mo Lord, po na natch pilipil kan Lord. Sa nasa pilatatama kam kachin kaw na pangkich. Ipil po katang ka mo Lord, liya kan wala kan mamumuot wasacho maing sam. Masaikin siya pil ka lang aray pwoud kan ng paray lo maing sam. The song kan Lord, napin ka mo mamangi na niwe po pwoud o Lord. Sa katete sa po lang umasan o Lord Jesus po natch mo. Inaw kan mo kam kachin inaw kiti o Lord. Niyach pan lupori ka mo yung maing sam. Kampay sa pangkich. Pilpeng ko mo bang kasaliyang kitsong kay Lord. Manaman na kano song ko puriyang mo ikan peng kitso cha sign so watch. Sa kalangan kiyang ko mo sa kamelele. Sa kamelele may kan koros Lord niya pan lupori ko mo kampay sapang. Lord, popod kan Lord pan purpana. Popod kan pan maula. Popod kan pan salatak lao God. Lord, piltama kunlar nan morum popod kan Lord kampanik night o Lord. Rekindle o God na ni will more count Jesus. Kalangan ng kamu, Lord. The new challenge for us, oh Lord. The wisest word, makamkasaliang kich mo rin limanage the noble Lord, woman, oh Father. Nan pukan lapin patako, maing sam. Iyay kapakapo, Lord Jesus, and we amen, kawait pa, oh God. Mo rin kich li, koros pilola kan koros. Pukatang kamu, Lord, mo rin all koros kapingkiyang kamu, oh Lord. The prayer life, oh Lord, my birth tonight, oh God. Nan mo rin popot koros, oh Lord. We will take this, oh God, o sa nanang ngana mo mapang sa wasay kich, ngana mo mapang kay nangi, kay pwede ng kap, inangan, kapinangan man kairta, na natch mamoran po. Kalangan ng kamukaon Jesus, kapag kila Lord mauran korusya, kapayo Lord Jesus, pon mauran po kan koros, individuals, oh God, may upanaranach. Glory to your name, sa kiyang kamukapin, kiyang kamulingan, kiyang kamu wow korasan prawang kamu kalip as you alone deserve. Ni marwach kalip masaban lukwaryang. Ye count Jesus Christ. Amen.